Камыһыгыз Иршат Ишбулатович, хәлләрегез нисек? Аллаға шөкөр. Мин коллективты ысын күңелдән 7-нче иҗат мизгеленә аяк басуы менән котлайм. Уңышлы булсын бу сезон. Хәерле көн, кадерле дуслар, тамашачылар, коллегалар. Мин Руслан Хайсаров һәм мин Мына бүген беренчегә эшкә сыктык, отпусктан һуң. Мин үземнең өемдә, үземнең гримеркама бына шундай бамбук үстердем. Ул теге гел өскә, күккә үсә бит. Шуга бәлки теге иҗат тормышым югары менер дип, шуга илһамланып үстердем. Бына гримеркама куям. Всем доброе утро. Поздравляю с выходом на работу. Новый сезон с новыми силами, с хорошим настроением. Я думаю, все получится у нас. Hamıгыз хәерле көндәр. Аллаға шөкер. Яйгы ялдарды яхшы үткәрдем. Туган яктарда булдым. Өфөләлә булдым. Яңа сезонда барыгына да зур уңыштар, яңа рольләр һәм шул. Evet, ял ителде инде. Хайбулла якларында, туган яктарда ата-сәйләргә ярдәм итеп, шул Күгәрсен якларында йөреп, Башкортстан буйлап йөрелде инде. Артабан да шулай яңа көс менән дәртләнеп эшләргә ятам. Барыгызга ла яңа сезонда уңыштар теләйм. Быелгы яй минең бик күңелле үтте. Елы яктарга ял итәргә барып йөрмәдем. Үзебездә генә ял иттем. Кызымды кияүгә бирдем. Аллага шөкер. Бәләкәй кызым укырга инде. Баксала булдым. Зур матур уңыштар алдым. Көзләр киеп, моны яраткан театрыма эшкә килдем. Хәлләрегез нисек? Кайдарда ял иттегез, ял итеп булдымы? Ял иткәндә, үзебезнең матур Башкортстан төбәкләрендә ял иттем. Елгалар буйлап актым. Шуга менә рәхәтләнеп ала бирһә, көсиеп, яңа мизгелдә башларга идем. Бисмилла әйтеп, бергә матур итеп, итән-һау эшләргә насыйп итен. Уңыштар теләйм үземә, бөтен коллективка. Алла бирһә, бөтәһе һәйбәт булыр тием. Матур әтәрдәр сыгарырбыз, тамашасыларбыз күп булыр. Һәм шатланып, куанып, үзебез шатланып, тамашасыларды шатландырып, матур итеп эшләрбез һәм яшәрбез дип уйлыйм. Уңыштар теләйм. Без инде эшкә күптән сыктык. Артистлар бүген генә киләбез. Эште яңадан башланык инде яңа сезонга әзерлекте. Быел да мизгелебез шул тиклем матур, сагау вакыйгаларга бай булыр дип өметләнәбез. Һәм бөтәһенә лә уңыштар. Кипрдан сразу Бесәнгә күстем дә шул Бесәндә заграйттым рәхәтләнеп. Кипрда ял итеп булдымы? Кипр тип шул киек бай инде. Бу мизгел яңа үрдәргә насип булһын, яңа спектакльләр тууһын һәм безнең әлбиттә яраткан тамашасы безне онытмаган килеп торган театрга рәхмәт. Ял иттек менә дигәндәй. Уфада, Сатта. Менә мин олы әни буларак гаиләм белән булдым. Внуки большие уже. На работу как на праздник пришли бит. Бик нык хаганып киләтам, менә Аллага шөкер. Төземетләнеп килеп еттем. Спектакльләрдә, яңа премьераларда көне-төне буе кайтмай эшләрсен, йокыгызды туйдырдыгызмы? Туйдык без бит
майығын атағана текем, онан соң отпуск алдынан да нық дәррәу ішлеп, ештәйі күнді отпускаға сығып кеттік бет. Кайдарда ялиттегез? Күбірәк өҙебеҙҙең Башҡортостанда тыуған яҡтарға ҡайтып килдек. Унан һуң Татарстан яғына, Силәбе өлкәһенә, Арҡайымды барып күрҙек ғаиләбеҙ менән. Барыбыҙ да иҫән һау булайыҡ, бөтәбеҙгә лә иҫәнлек, именлек һәм дә ҙур-ҙур яңы премьералар менән Алла бирһә, тамашасыларыбыҙҙы ҡыуандырып, дәррәү бергә эшләргә яҙһын. Алик Закирович, һаумыһығыҙ? Хәлдәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр, рәхмәт. Нисек итеп ялиттегеҙ? Ҡайҙарҙа ялиттегеҙ? Матур ял иттек, Өфөлә булдыҡ, төрлө ерҙәрҙә булдык, ауылда булдык, шулай. Ярай, яңы миҙгелде башлар алдынан теләктәрегеҙ булырмы тамашасыларға, актерларға? Коллективҡа изгелек теләйем, бөтә коллективҡа ижади уңыштар теләйем. Алға ҡуйылған пландар тормошҡа ашһын, һәм улар еңел ашһын ине. Ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар, ниҙәр. Әйтергә кәрәк, ижад эшендә әлбиттә ниндәйҙер эҙләнеүҙәр, борсолоуҙар булырға тейеш. Ләкин улар еңел үтеп китеп, ниндәйҙер тос өлөштәр бирһен ине. Шул. Нисек итеп ялиттең, Зилара? Ҡайҙарҙа ялиттең? Көс, дәрт йыйып килдеңме театрға? Мин быйыл әсәйҙәргә ярҙам итеп, әсәй атайҙарыбыҙға ярҙам итеп, уларға ремонт эшләшеп, улар менән булдык быйыл. Бесән эшләшеп, ауылдағы тормош үҙе бит инде шундай ностальгия, беҙҙең шунда бала саҡ үткән йылға буйҙарында йөрөп, шулай рәхәтләнеп, балалар менән йәйҙе үткәрҙек. Театрды һағынып килә ятаһығыҙҙыр инде? Әйе, театрды, эште һағынып киләбеҙ. Минән һорағайнылар, эшеңде һағынаһыңмы тип. Мин һағынам тигәнем. Ой, эште лә шулай һағынған кешеләр бар икән тип. Отпуск я провел, как обычно, у мамы в Петербурге. Ну, почти все время. Неделю, правда, пришлось, конечно, дома просидеть, но зато оставшиеся 3 недели в Петербурге протусил. Погода там приятная. В Уфе тут жара стояла, а в Петербурге прохладненько было, хорошо. Быйылғы сезонда бөтәгеҙгә лә уңыштар теләйем. Азат, сәләм, хәлдәрең нисек? Ҡайҙарҙа ялиттең, ялитып булдымы, көсләр йыйҙыңмы? Йыйҙым, Аллаға шөкөр, ата-әсәйгә ярҙам иттем, бесән эшләнек, күп эш эшләнде йәй көнө. Мына ағынып эшкә сыҡтыҡ инде. Уңышлы сезон, яңы үрҙәр, эштәр һәм алға. Машиналарҙың артынан ғына күзәләп, нимә ғына килә. Яңы сезон башлана, Аллаға шөкөр, яңы көстәр йыйып. Мына киләм әле эшкә, Аллаға шөкөр, яңы сезон башлайбыҙ. Яңы ролдар булһын беҙгә, актерҙарға инде. Главное, иң мөһиме иҫәнлек, һаулыҡ булһын, тамашасылар күп булһын, спектакльдарыбыҙ күп булһын, матур булһын. Шул инде сәләмәтлек. Нисек итеп ялиттегеҙ? Һәйбәт итеп ял иттем. Әлеге лә баяғы үҙемдең тыуған яҡтарҙа. Ситкә сығып булманымы? Мин ситкә йөрөргә яратмайым бит. Побольше зрителя, который с радостью придет в театр и приведет еще людей. Рәхәтләнеп ял иттек. Һағындырҙы. Бисмиллалап эшкә киләбеҙ. Иҫән һау эшләп. Бөрйән яҡтарын ҡарап ҡайттык. Тәбиғәттән нимә тип илһам алып, көс алып эшкә сыҡтык инде шул. Яңы премьераларға әҙерһегеҙ инде? Ныҡ әҙербеҙ. Алһындар ғына. Мына сентябрҙан спектакльдәр башлана, репертуар уже бар. Алла бирһә, килегеҙ спектакльдәргә. Быйыл мин Башҡортостанда ғына ял иттем, үҙебеҙҙең тыуған Әбйәл яҡтарында, шулай уҡ Башҡортостандың бик матур Бөрйән районында беҙҙең однокурсник Урал менән Агадир буйлап сплавҡа бардыҡ инде. Шул матур итеп ял иттек, шулай итеп беҙҙең
хөрмәтле яраткан тамашачыларыбыз да ял иткәндәр, театрыбызды һагынгандар, яңа премьераларга, шулай ук безнең репертуарда үзләренең яраткан спектакльләренә һагынып, гөрләшеп, бергә килеп карардар дип өметтә калабыз. Мин ысынлап та һәрберенә күңел тынычлыгын теләйм. Унан иҗат турагында һөйләгән күбрәк матур спектакльләр булган, режиссерларның баштарына яңа идеялар килһен. Бөтәһенә лә иң мөһиме исәнлек, һаулык. Барыла яхшы. Әйбәтләп әйгән ял иттек. Балалар менән шул авылда булдык инде, бесән эшләнек, атайсы ярдәм иттек. Балалар менән төрле яктарга йөргә тырыштык. Силәбе яктарында, бына Аскарда булып кайттык, һуңгы көндәрдә инде. Шулай яңа күз хәл менән килдек эшкә. Көз яңа дәрт йыеп, мына яңа сезонга без монда килдек. Халмыгы. Ниһаять мына отпуска үтеп, яңа көстәр туплап эшкә сыктык әле. Отпуска булды мені ул. Быйыл отпуск бик тиз үтте, ял иттек шул санапта үдебезнең ата-әсәйләрдә, Бөрьәндә булдык, Талкаста булдык, табигать косагында ял иттек. Күбрәген эш менән булдык. Безнең яйдар шулай үтә. Аллага шөкер, исән-һау менә бүген эшкә сыктык, барыһын да һагынып, театрыбызды һагынып, исән-һау эшләргә ятһын, матур мизгел булһын. Привет. Быелгы сезонда үдебезнең тамашачыларыбызды бик матур комедияларга, драма спектакльләренә сакырабыз. Без сезне көтәбез, без сезне һагындык. Без шул тиклем оҙаҡ итеп ял иттек яй буена. Шуңа күрә һагынып бөттек үҙебеҙ дә сәхнәне. Һеҙҙе лә һағындыҡ, шуңа күрә һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. 103-нче миҙгел тағыла нағараҡ, күңелерәк булһын. Исән-һау эшкә сығыуыбыҙ менән барыбыҙға ла сәләмәтлек теләйем, исәнлек, һаулык һәм матур ижади уңыштар, бейеклектәр, яңы асыштар күп булһын, шатлыклы миҙгелдәребеҙ күп булһын был сезонда. Летом замечательно. Летал над Каспием. На море не был, только пролетал. Яй бездә Башҡортостанда үтте, туғандарым менән, дуҫтарым менән, ғаиләм менән, ремонт менән, баҡса менән, еләк менән. Шуға күрә Аллаға шөкөр ял итеп, бына эшкә сығабыҙ инде хәҙер. Был костюмда мин үҙем шәхсә рәүештә Индиянан дуҫым арҡыры алдырҙым. Миңә специально алып ҡайтып бирҙеләр ошо нейҙе. Бөгөн менә беренсе тапҡыр, беренсе эш көнөнә тип ошо матур костюмды кейеп килдем. Кәйефтәр күтәрелһен, һәм коллегаларымдың кәйефен күтәрәйем тинем, һәм нисек әйтәйем, исәнлектә, һаулыҡта бөтәбеҙгә лә бергә эшләргә һәм алдағы сезонда асырға эшләргә яҙһын. Әлбиттә, яңы сезонда тамашасыларыбыҙ күп булһын, яңы премьераларыбыҙ күп булһын, матур, ҡыҙыҡлы. Шулай. Желаю больших успехов, больше зрителей и больше выездов. Театрға килһендәр тамашасылар, күп матур премьералар сыҡһын, коллегалар исән-һау булһын, барыбыҙ да исән-һау булайыҡ, ауырмайыҡ, бергәлә матур итеп эшләйек. Бөгөн шундай шатлыҡлы көн, сөнки без эшкә сыҡтык, Аллаға шөкөр, һағындык театрыбыҙҙы, бер-беребеҙҙе, коллегаларҙы. Мин быйыл дачала ял иттем. Яй әйбәт булды, Аллаға шөкөр. Шуның өсөн баҡсала яттым, емештәр үҫтерҙем. Мына шулай дим буйында рәхәтләнеп. Авылда пешән жаптым. Помогал нигә, тещәгә, үземнең әтәйләргә. Эш күп булды инде. Көне-төнө эшләргә әзер.
талсығылбыд менен. Яйги ялдан һуң Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы бүген осрашып, күрешеп һәм күрәбез бер-беребезне һагынганбыз. Күзләребез янып тора, кемдер Төркиядә, кемдер туган авылында, туган төягендә ял иткән. Мин дә инде үземнең Хайбулла районы Таштугай авылында ял иттем. Ял гына түгел, туйга эләктем. Кустымдың улы өйләнгәйне, килен төшереп, килен сәй исеп һәм бөтә башкорт йолалары белән туйды үткәрдек. Таштугай авылы гөрләп торды. Унан һуң әлбәттә үзем генә Юматау шифаханәһенә барып, камыр исеп, шунда 10 көн буе ял иттем, китаптар укыдым һәм әлбәттә быелгы мизгелдә буласак спектакльдә уйнарга көз һәм дәрт тупланым.